Ko kore ke hufanga ma I he talamalo whanua, ka mai ngahi talawhatapu ko tōpe, whatapu atu pa mehen. O talangata e te au whai ki tō mama, okay, a tā mua e whangamari e koni ke o atu ai, a mo polokalama ko ia tu whunga whanua alo au, ai a ko heni pe mo palofesa to ke tā sasi o laftani, ke whakahoko atu e tā polokalama ko ia tu whunga whanua alo au ki te weekend. Malo e tau ma o e wike o koni, whatawange pe ka inga kuongo le rei atu, ai whahohane, ia tiki motol, ko whiha tapa māmai o ku ke lava wakai mai ki tau polokalama, o ku o atu e tai loto whiawhia, mo tai loto mawhana, ke tiki motol hono kotoa pe, mo kau mai mo ke maua, I he houani. I he taimta tau whoki, o ku o atu pe, ke tiki motol ke mo mea, ko e polokalama ko ni na makamata hui ko osi, pe mo e palofesa, pe ko ma mai ki weekend, pea e hoko atu te ma whahiri wiki, ai polokalama I he taimita tau pe, tu kia he kapau I ai ha isiu e fuwhema o ke o mai ha wakai kia e palofesa I ha wiki, o ku kai ke ma polokalama I te ma whenga pe ha taimi, e lawa ke ma wai ha whainga mari e palofesa ke whahoko atu ha polokalama ma mahe ai ka I he osika polokalama wiki ni, o ku whahiri wiki ko ngā ke ngahi whatongia o ku whusi he palofesa o ku lahi apito me ngahi polokalama ke kehe o ku o te mao ke whahanga au e kia I whakataha me ngahi polokalama ko ni pea o ku iaia e whakatauka whahiri wiki e polokalama I he osi ko e wiki ni e lawa peke ma whakakata pe ngahi mea kotoa pe ma whaafenga ki ai ke lawa o atu I he taimi ko e ma polokalama ai. I hene pehe ko whiawhia whuke ahoni ke tai lerei ai palofesa, pe me he studio I Kenpela, ko e atu e tai lerei ke te koe palofesa, malo e tau mao e wike o koni, whiawhia ke ngā we I Kenpelana, whiawhia whamiri, ka mo e tuunga ki ai university ko I Olo au. Maro abito ua wa ia ko whamalu atu pe I taramalu e whanua a lotu pe mo ia ko pe ata ke hoko atu e ka polokalama pe ko whawhika I pe I ki lau maari le rei au eiki le rei e tonga katoa pe pe whamaro whoki ua I wa lahi I ka te mao e mo ui ko mea mahu I ngā tā neongo I ngā I mea kotoa pe tau mao e māma ko I ni I ne ao whangatuku kau o si loi kotoa pe ko kau mo ui ko mea mahu I ngā ko ne aho te kau hiki atu ai pe te kau puria atu ai ko ni ngā kai e kau ngā ue foi mamani ko ni mau kau hoko leu ke mamani ko ni whai ke kau kala noa he lotu pe ko wheta whaaki I olunga molalo te kau alu ki ai ka kou ko tu ko whawhika I lahi pe ya ko ulelei pe o ulelei pe alusana ma family mo whamopuna pe mo o kulawe pe ulau mare rei pe ka hene princess eni o la tu fuiteka I he kumanatu e hake ne mai moa katoke ka ya pe he foki ki I tala whika ulahi o tonga ki Australia ke tistu I hala ni nie pe kufia lawe no no te ka whafoki lawa atu foki ki na hene princessi ua wawahi lawa te mau ki luku whakaukau me lo au me komiti tala whawhunua lo au I he wiki ko o si o whahoko ke te ia ko mau whi pou peke me ako me mai moa ako e ka ahine ako toke ka ahini ia whai pe me whakahoko mai pe me kawe ngai malera mo lusane o launch koni ai tautohi ai na ke la mai ke mo sere tute ia na me vahe mai me wha tolo wha kope a koe koe anga te nia o ngō te au mo lo au mo professor na futua kau na aunga kai na ke aunga pe sai pe koe fie tokoni pe ke te ia I ka venga I mea kona ne vahe mai ke te au pe a koe fie
e lau pe kau mo kau e lau ka ki o ngo pe ia e kula vea ke kai ne princess ne mai mo ha ko ni ko mau fe ka ki advance pe a komita la fa fono alo au ko na ka fa fo ki atu Koi. Ia ko au, ko inok fotua kau, ko te vita ka iri, ko re hapoto aia ko matapure ko oi whare whaia, ka ni walu, ko viria mea te rea whiake o noi ngoaka, ko re hapoto, pea mo holosini waka, pea mo angake he, ko te vita vaiola wha nuku ea, ko matapure a malupoka, ko reka peo ko ua ko me watu. O tamai e malupongu mea ka whae me ka mauto ka koe. Koe mau ko mita whafonua na mau luku pe, ai o mea pe nau whaha ka te nau tolu mahala pe e aonga ki he mai mo ako ai ka aine piti. Se ka whaho ki atu e malo. Malo pito laftan. Oku i programa puke wiko sina ta whahoko, na ta tala noa ai ki he pure anga koe ni. Pea koe ni tuu koe he tai nimi professor koe na ta whakaukau fuki he wiko si o se ta programa, ke ta ki isi o mua ki he kau minister koe ni ko whiri he kabineti koe ni. O gai pe moe lai apito me ta programa ko o si ai whetu utaki mai koe whihui i he taimi kou tau tala noa ai ki he temo kālati, koe ngā temo kālati. Pakoti koe, o kulahi apita ai ngā proklama ko tau whai i he proklama ki he tatu whito ki he pureanga constitutional monarchy. Te mo pehe ki proklama pureanga temo kālati, koe whakaukau whaka temo kālati. O kulahi, o koe ki whai whihui he le public, pe mo ngahi fonga koe ngai pureanga fa temo kala ka fehu ipe I poilea koe ko temo kala tika ko pe he professor te tatoki foki mai ki ai I he ke tato e tala noa mo ke atu mo whainga maari ke te whamatala I ngai whakaukau ko ia I tonga I temo kala ti I tonga ka te toki foki ma ke ko ngaua ta proklama tata ki kamata mua taua I he mea kona ngata e ta proklama I he proklama koe wike kosi. Ka uinga ke paiha wakai ke tuunga koe ni o gai foki e kau minister pe o mai mga hai policy. Ai pureanga koe ni o ku mau inga ke whai ha sio kia he ko ilo I koe o ku kau eni he ta whaaki o ku na iai ho ngahi patotol whakako ngahi mea whakapolisia. Ka uinga ka watu mua ke taki I kamata mua he e kau minister I he daimi koe ni e pureanga koe ni. Ke ngā ke ta hoko atu ai, ka ta toki hoko atu ke ngahi polisia koe o ku osliriu he pureanga koe ni, mo e ngahi mātou ngā pa koe haho wakai ki ai. Ka ku ai fuke, nā taki kamata mai fuke he ko sina ta asuha mahino pe, koe toko whā o kau minister na e whiri ki nau tolu me tua, o ku ikai ki nau, na kai ko hakau whafonga whare area ki nau tolu. Aia koe wakai atu koe ki ai, koe toko fitu koe ni o kau whakafonga kakai na nau whakahu ko ia ai vote of no confidence. Ai koe osko toa pen nau tolu toko fitu, pea toi refu I toko wha ai, ke tahata, kau toi na toni ke toko nima, kau to ngata pe foke kau pilia me tu ahe toko wha, he ku malama pe foke kabinetike na olo toko tahaua. Ai ko fitu pegani I he vons ta naki ki ai me foi fa ko fa ata ko ni stu tone me tu a o tahata ai ko kapinetia o tai nimi o ku toko tahata ai ko ne tu ko ia ko toko fa ko ni o ku fili mai me tu a ta kamata pe mo I he toko fa ko ni I he prinisi a topoto ai ko e minister ia ki muri mo e minister kau tau koe ne afio. Yo, wakai ke unga koe ni professor, au koe pifo ke ki ke tau aki holo he ngahi whakau kau wai, na e osipeli liu
he toko lai, na o si, wa foki tātoa mai po tunga au e koe ni ki he pure anga. Ki he whiri he pare mia ngā he mea kotoa, wa foki kotoa mai u mea koe iang. E tatu whita he po tunga ki muri. Ka na mahina fokia i he pure anga ko, o toke tā po hiwa tue ne toa, na e hoko upalpalema pe na e foki pe u mea koe ia, i he anta pe whamalu ia i he ene awhio. Ko ngā whuka koni stuto, ne ka te oatu peke koe haha o wakai ki ai e profesa, i he tuu ko ia, i he taimi koko to tonu ke ale po tunga ko ia ke ne awhio, pe to tonu pe ke nofo pe ia i o anta i he pare mia, pe moanga koe i he liriu ko koe ke fu mahino, i he kakai toko lahi koe haka mea e pau ki ai po tunga ko ni po tunga ki muri. Io malo abito va ko tu ko o me ko fala de que aí pe a ko fa na ta o ko au fokia ko au pe ia mo professor ino foto ho akau ko ta no ke kau ako a pe mo lo au ya ku ai ma kau a pe misi ni ihi ia mautolu na ke mau pou ki fo i rin fo por carico na fai pe que ya pe que hon kai ke na to ra ka te misi na muy da crismo futa pe e ua foka futa ia mo cris ko ka no pe hende o me ko ni he ho ata mai ai ai me a fica lá com o feu e ma vai o foca futa mo a cris pa ko ane ko ka no pe ni o fa nga i mai foka to hi mai a kaniva karino o la mai ka ko ke ne o mai e ia lo loto o me ana ho ko ke i lo ia ki ai to pe ke ni fa ia fa to tolo ki ai pe ako ne anga ia no kau pou ke nau lau mai mo nau kapikapi mo nau lau ko mai ko mea mai ke te au. Kai ke ka koi price, koi pare a koi e kurea. E ku uhinga. E ku uhinga ko whianga hangai mo te mo me a koi o kutui kia e kakai. Ka kai ko para ko ho mai fo kakai ka mai so ko nau lau mai ka koi mo se mo ka kapi ko ke to ha. Ko patoa ai mo ka mo o karina ko tala noa e ku ngalulu ai e fonua te ngalulu e movement fa demokrati te ngalulu me ko to pe mo la ideve mo ne escapa mo ne e ku tala noa tu ko e ta po kala mambo yo au ku tala noa tu ko ke fa unha mo me fa politika re e ku hanga fuka ikai iko na ikai fai hariri fa te mahalati pe aku ikai ke tau fa te mahalati fo wa pure pe aku ta fe maria ka kai koni pa to mana so no lau mai pe ta fai ato taria ke ai ku lau fa sino mai o me ke ko ku hina grave ke me ko la peola ya ko e kurea o kai mai ku lupe ka na urea na to le foi turi ke ka ku lupe e tu ai family tu ka ko ki ne te me ko o ta ke ko se ka o to ko ya ko ma mai me pa mana ka ore ya te foi ka ku na au to re foi ta fa ke ka ko hinga ne na ka ve ai por ana fa tu pa na hanga malu ko o ko ke ka ve ya o ko ka ve o kai ke malu ya por ana fa tu o ko ka ve ya ai por ana fa tu o ko lo tonga tu o kai ke ka ve ya ke malu e tu e ko fa do ni o ke malu e tu i ko fa do ni ai mi his majesty mo ya ka ko e hui ko na ma hui nga pito solo he ko a main argument he na pe na tau shift ki he democracy
ko fo issue hange ko kau mo fram mo me na tu ke ka kai ko so atu hello au ma de media ma fo atari ko kia na le soni ane afi ma po atu pa ko nga hila wa na na ke te mo te ya ko po ni o ku taunga unu na taunga unu me he constitutional monarchy ki democracy is a form of parliament republic Peikai. Pena e whai pe ai sau pūrung mo o ko ui koi mono mo kapi. I e funga pe o constitutional monarchy. Pea ku kei ke whai ngofua e tāno e mea koe ni koe te tatou po kalama ko sa ia pa tatou po kalama. He ulava ke whakaava matapa pe nau oho mai. O mai patoa o mai kaniva. Oho mai Naresoni, oho mai mo Kalafi, oho mai mo Michael Field, oho mai mo Naresoni mo Lope Centuri te usa ia au pito ai ko ngā ke whai e tālanga ai mea koe ni he whakatupu le lei ki o tau ata mai mo tau rau mai. Pe kai ngata i te ke ilo ai pe oku mo oni ai mea koe ni o tau kawe i pe i kai. Tau whakatou mo oni e loa. E tau wholahi pa tau wā whangatu. Te ko wheme. Ko mea lere hono tāla ngā ia i siu ia koe. Ia koe talo ne, ku tō mai au ke hai mehe kamata anga pē mō me mio au ke hao. Kai ke kau whoki mai. Koe whehu i na atau ngā unu. O atu pe ki vai ni ko kai te whoki. Ki e constitutional republic. Heko constitutional monarchy o ki ai democratic principles. Ko democracy ko u principles. I ono poni. O ki kai ko form of government. Ko form of government pe taha he historia na e ui ko demokrati a form of government na karisi. Ia kui kai to ia ha form of government e tatau moia. Ko ten maakebe mo Switzerland you lope oku off in some ways. Kaku ke tau kai ke tatau. Aia ko hange ko narison tupo. Tohe mai whoki ai ne foi tohe toru ko si o lau mai ko ke tohe lau ako mai mo lau mai o kui rola he ni au mo ya. I kai ke mautare mautore o mea ko he tare o au di media. O koe ko ai ni ko lau ako ko lau ko hai o I rola ki he lau mo constitutone. Ko tala noa e tangata ako ko ne o mai e uhinga. Ta ko uhinga ai. Ai ke iai demokrati o no poni talo me he renaissance ko u principle na to mai e na kige to lava ka frente fa matala na kige to lava hiki kanga mai a form of parliament democracy a karisiki o no poni not at all na osa karisi ta ngau e ki loma kana e republic a loma na lege demokrati pa ku pau e uho I wavau ko tala no ma ke te alu holo mo pau ke whakamahino o mea ko nika ko pala pare ma ko poto to ra ko to ape ko to ra ko na o ko ne ilo ke o mea ko ya tala mai o ne ilo ko ke ne o mea ia a ilo pa ko ke tala no au ko fa no ko tala no tala hanga mai o ko tala no au pa ule a ke o mea Porque pau ke la vea ko pa pare mangi ko fuiria ko di ko ai. Na gua ya ke ta por kala ko si ko foi fakana fala na pa e wa te o fu. Ko gula vea o me ko ni fe kau kau. Na hanga mai karino ko si ai kan di va la ma ka ti au. O ko ure ko vi ke wa te o fu na pe he fakana fala. Sai Ko kuia ko no tuto no ko alo fa ko whakana whala nei wha ia he tau te moka.
ka e whana whala e whailea ko whakana whala e gole te utarate uhinga whana whala he na hanga tutu alo to kolo na ilanga he whanga kuimo ko mātua ana ai mau whai koloa ia piko o lolo mamata area a pere koula na tupu hake na o se ai mo i ko mātua pe mo au he keisi tu vinge skapa holo fua mo mea ko ngā aue e kapitolo ko o loto nuku arofa o loto nuku arofa na tupu hake ai hala ka ko uhinga ko na pe hatu whana whala he ko ngā aue whanga kui mo ku kui nai ngā aue mo kamai mo whai mo au he keisi ko ma ngā aue e ke langa whanua langa he poto hao e ware ko tupu ya kui rewa e au ko whakana whala ka pau te ngā e ake whana whala ko ia ke he wafe ngo fulu mo tau pro-democracy ya ku tonu au pito kau whoki mai sai ko nistu tone ko a tau tolu so e uho ba ka whakala noa ke na e whauia i e uwha kau whakatemo ka lati ai kau filosefa ai o kui loto ia ai ke o alu kei ke tato alu at maate ke whehui ko o sta noa to ofia ke ai i he tata noa ko nistu tone ta ko o sire na e whauia he kau filosefa koe kau demokarati people koe kau filosefa e toko tolu i loa o whana foto na wata mai i e konistu tone o kui koe konistu tone whakatuia Britania mo konistu tone demokarati a Amerika koe mo konistu tone ua loa koe ana e whauia o kui loto ai e fo i kau whata mai filosefa e tolu na koe toko taha pe aina e tui ke demokarati na koe toko ua na whau pe ka na tui pe nao ke pure anga whakatui son ko Charles Mons de Kiu mo Thomas More na tano pe na ua ia ko ute whai whakau ia o kui ai ko tau na ui e John Locke a Stephen a Thomas Thomas Hobbes ai ko na ne ui ko ia na ne hangau na halu e ke bukarati pena e hola e no Britania na ai ke tamate ia hola e no foi America na e whenga ke malu ia kana e watu pe kau polis ko Pretoria Britania no folo i tuha no api ke ua te huki to ke te alo whahato e kala noa holo ke mona kiwa sai ko ia na e tui ke demokarati pe to e tui pe ke pure anga whatui a John Locke kana e whawhi pakilahi ke mona ki na e hola mai ni Britania ke Amerika ko ngoua koe na tala noa pe na waia na ta noa pe na e constitutional monarchy ka oku pehene mea oku hala hanea koe form of government koe democracy koe republic i ono poni koe form of government ni koe republic koe democracy koe u konga ia koe republic aloma koe demokarate a karisi na nauhanga unu mai o principle ko ia o ngāwe aki ki constitutional monarchy o ahami o whau ake Westminster pia whau ake ai o republic form of government hangi ko Amerika ko hanga ia koe hau koe wha historia mbai hau i political philosophy mbai hau i constitutional theory a e mea ko ia sai tau whoki mai ki tonga o ko o silave atu e oero wau na e o si afio e kau whahau ai demokarati i kain ko ia he na e o si i mahamani he na hanga whau e kau konistu tone ta koe kau konistu tone ko konga tolu ko ia o whakatatau ia ke whakau a John Locke a philosophy ko ia ko John Locke ko life liberty and more property pea oku kamata aku pe e kau konistu tone life pea whikaua ake liberty pa whikatolu ake property koe kere koe vai kau koe ke hawahe pe he ia
I Britania he pa kia I hanau konstitutone na wara na kai konstitutone. Ko appearance of right o ia o kongkonga lao. Ka ko Amerika ia ku ia se mane ka Republic ku au ku o hai ko ia. Ko Amerika ko nau ke he pe na nga ka ta Amerika to property ka nau hanga whakahua o toro ke na to pursuit of happiness. Tenga ke komi ki he opportunity pia moe fia. Na nau to ai property. Ka koe uhinga pe ke ho ma ho opportunity mo ngā ue mo kere mo api mo. E sai, koe vahe tonu koe kau me ana e to mai me mea koe a Hawaii koe mo Amerika. He koe ia o mei nā tula tatau e koe ke ako ni stuto ni Apritani. Koe Westminster na tau whau ai fo I whaunga. Sai, koe foi whaunga ko tau pure anga koe whau mei he whaunga whakai tui Apritania. Tui o kuia e u eremenit whakademokalati. Papa uhinga koe ko pe atu. Na I kai whahariri uia ke he demokalati. Ko mene whahe wafe ngo furu, ko nau hanga o whakaava hake, o whawhangu hake u eremenit whakademokalati na whau e Thomas Hobbes. Charles Monster King mo John Locke I e tau konstitutone na whau e tau whahau. Hono whakaava hake, o unu hake o mea aio. Ko kupoi ni mo fatonga ko principles of democracy ku o si whao he tau konstitutone. Ke tato ki alo vete whakaiki ka pau te ke whehu. Sai, na e o atu hame a mei tua principles of democracy o ku he tau konstitutone kono whaawa ke pe o mea relevant, ke appropriate ke honi ko mea ia nai whai. Na e uia e tau wha e Salstupo Lima ai fo indiriu e wāwhenga fugu kono uia. Ko political reforms. Ko liliu mo whakarerei whakapolitikare pa ko mea eo tohi he pe pāpea tohi rekoti. Formal, officially he mea koto e pure angana e tohi e pa e u komiti o whakahingoa ake. E te kia komiti a he lili whapolitikare ko democratic form of democratic committee ko committee of democracy. Not at all. Ko patoa pea mo kau konvesio kona nai lau nai ai nai address my Nelson Kateau. Ko utala noa katoa koe ke democracy nai whai katoa I tua. Whai katoa I tua. Teke I tua whai katoa he halapure angapa nau tuto e kolo. Na ai alo ki loto o whakahu ki ka se te mo mea kotoa pe ai ke tohi. Ai alo whakahu ki he lao, na alo whakahu ki ha komiti ke ui ake ko Committee of Democracy. Hala he whika mo lao konga. No. Ka kusaya no challenge mai e ko he ko uhinga e ko e kuhanga uwe e me ta o fia ta programa. Mo lo au pe whai e u tohi whahua. Ko kua e ke ngau e mai kau kama ko e ni. Ai ni ngau e katoa mama mani. Ai ko ngau tau ka ve mo au ke kau pārangi mo kau poto me fe nai o mai o tau ka ve tau libe te makalat. Ko inga kai whai e fui tālanga. Ko me e koe nau fia mau pa kuna hu mai. Na hu katoa mai kau whai lewe tālanga e taini. Na koe tau tālanga penke mo vete fo isiu koe koe ki kau kawe ai tau kawe koe a aku. Koe tau kawe a aku. Koe kwa toi tau kawe a hata. Tau kawe a aku kwa nau whai tau kawe from the beginning. Okay, hakwa doa mai ke aon. Pene tika ke whanongo maha ka hai mo ngau maha ka kau lerea. Hoi pe malanga pe son baptaizo e toa. O ware pe eni uhe wapau. Ko nau a hato whakatoka ngai pa nau o. Ko pene ka makoko Michael Field kona New Zealand ke oha mai moia. Te ku alatu mai umea lo au whapapaka. Na o mai ka atoa ke mautala. Ko whiwhia au ko mateutea ta ke mautala. Kai ke ta whaku mai.
sai. Ko u principles na ka ai pe rea mahina. Na foka I hake I wafe hongo furu. Hangi a fuke I halu. Ka tau sio ki loto he nai osifura. And back it. Nai osi. Mo whao hau la wha. Ia koe fo I ngā unu re vaia. Na tau ngā unu aki. Koe kapi mo mona mo. Ka koe tau. Constitutional monarchy to point B is a republic form of government or a democratic form of government. Yeah? Though there is no such thing on earth is democratic form of government. Kakurang tala no na to ya kakai ko na ko alu teke fate mkala ko teke ke mkala ko teke ke pura fate mo ko tanda ko pura fate mkala mama. Kakoi mea. Kakoi tuipe ko lahe mea ko mona ko tuipe ki whakawhiowhia te kala doa ke mea na te uhinga mai ke ai ua lai ka pau I kai pa ke toi mono I mai. Palofesa ko inga ka o ko whiwhia ke taki hoko atu ai pe ai ka te toki whoki mai taua ki he pureanga. Koe hange koe whakaukau ko ke tala noa ki ai. O kai foke me ai na ke te hui foko ka minista. Koi. O pesa ki ate Oi, ka te toki whoki mai ki ai, ka taki kamata tau he mea koe ni kuke o stala noa ai. Koe konga ni whoki o kwhai e koe e tālanga pia moi whihi. Hange ko o whakamata la, koe ngahi mea kotoa koe ni oku hoko. Oku ikai ke whai haliliu ia, I he wafi hango fulu me he constitutional monarchy ki he constitutional monarchy democracy, porque hana whainga whakarea hangeka ngahi tālanga ko whai, mahina peka tea mea ko ke tau kawe I, hangeka o whamatala ko pehe, koe liliu koe na whahe wafi hango fulu na le kōtia tohi ko political reform, o ki kai koe democracy reform, koe political reform, I whakaukau. Kok whea hui whakaaguia ta whaaki koe ni. Wai na ana e whai ai political reform I wawhi hongo fulu. Meni na kai ke nau whai ai political reform ke whakatemo kālate ngahi mea na e hoko he whonua. Patatau ke tuunga koe na e whonua hange koe tuunga koe ni ku whiri ai kau minista e whare area. Me he whiri a kakai, maua ai pare mia, bane whiri e ne kau minista, o kai ki hange koe whonga ki mua, o whiri pehe ne a whio. Koko whehui, a koe hae ne whela vei, ai political reform mo democracy mo ideas koe whakatemo kālati, o whai kohono tau ka vei, o uhinga e whihi holo, ai umea koe ni koe kai ke ngā ue aki, hange o ngā ue aki e u whakaukau, ke whakatemo kālati anga, ka taimo kou tohi ai u mea ai aku puria democracy, a mea koe political reform, koe oku kei constitutional monarchy, pe ia koe. Profesa ki whakamara ki whakaloto mangi whakaukau koe ia. Ia koutui koe whakarea koe se tasimo statement ko tō pēku mahu inga malawa ke ne hanga o me tāri, pēku malawa ke ne tō ape tau whakaukau hange koe ni. Ko liliu sanga foi se tesi koe. Ko liliu ke whakatemo kālati ange. Ke iloi e ku whakarea koe e au e liliu, ko liliu ke toe unu mai ai o mea whakatemo kālati e constitutional monarchy ke mahino ange constitutional monarchy. He iloi ngahi mea ko tō pēna e unu mai ko ai koe fo ililiu, o kui loto pe ia I e fo I whaunga. Ko u ere meni ti whakatemo kālati I loto he whaunga. Ko hono kapi mo hono mono. O umea o ku osi iai ke ki tere mo hai anei
mo toi whakamahino angi. Hange koe whakakaukau kone ai whiri o e paremia, ke whiri e kakai. Koe foi whaunga o si whau pe ia, koe foi whihalaki ia, te kalatu. Koe foi whihalaki ia, koe nau whenga ke to o mai ai mea meitua. Koe foi whaunga o kui loto, pa koe nau whakaukau, koe nau tala noana pe. Koe mea ni meitua na e to o mai, ke whiri e kau wharearea ai paremia. Ka ua to whiri e tui. Ta whoki mai ke foi main setesi. Koe liriu ke whakatemo kālati angi. Temo kālati he konistu tone, oku osi iai. Koe foi setesi ke he ia e ua. Ka paupepe ke toki ai koe ko foi wharea. Koe unga ke temo kālati angi. Io ka pau ko uhinga ai. Ka koe uku uhinga. Ko hono tere mo ta aki hake o konga oe. Ere menit whakatemo kālati. Ka koe ko ere menit whakatemo kālati pe. Koe kutoi tāna ke te au. Ere menit whakakonistu tone. Ere menit whakarepapirika me he lao aloma. Ere menit me he lao a papirone o kui he konistu tone koe aini kaui koe mea whakatemo kālati. Me he lao a pēsia. Me he lao a si aina o kui loto katoa aina o mai me he koe. Aia koe foi ai koe o monolithic e akimeni koe foi mea whakatemo kālati pēse o ku paraparema whaka akimeni. Mo i loi foi whau koe kau whahai pa sistemi. Nei os whau pena ane wholofola aki. O koe kai koe foi sistemi ke tu mao. Ke kai whai hariri. Nani o sala mai, e toki hoko maa mo toro a muiange, o ta anaki mai ki ai. He koe foi whaonga constitutional monarchy, na e whao aki ai o principle whakatemo kālati, principle whakarepapirika, principle whakapēsia, o lao a hamra, o tutuni whakasiu mo karistiane o kukau mo ia ai. O whamai ke tau tala noa e Māori Paul Nature o foi constitutional monarchy. O e tala noa whakamonistic o kui i e filosofi ko e foi mea aku tahape. Ka o kui kai, ko kau kawea. Pakapau te ka alo vete hake konistu tone, temo kalati mo constitutional monarchy kau pe hatu. Koe lao e a hamra, koe lao e a kau siu i toi kapu. Koe lao e karistiane, na e whau aki, koe lao e aloma. O kai koe temo kalati pe a karisina e whau aki ai konistu tone wha temo kalati o Republika Amerika, temo constitutional monarchy a Britania. Ko ini sai tau whakawete. Nai whau e tau whau e foi whaunga. Ke lava o ei holo. Ke iloi ka pana ke whau ke pare ei holo. He kai lava ia re ei wāwhengo. Na ko tau ka vea e foi poi ke hea. Na ikai ke nau ilo mea ke lirio. Poi ke hea. Na wala na to o mai kulo o mo na ave leito na wala ye u ere meniti o foi faunga tau fahau o ikai ilo pe mono e kite mono noa ia ko fare ai ko imagino he de tau kala nga tu pe wa ko o hinga go tau pare mai a honi. Ko ke nau ilo e wāwhengo fulu e nau me apply. Fui whakanawhala e na. Whanawhala no tutu e kolo, whanawhala ke nau ilo, ke mono e kulo, abo tuku ke mea, ke kisto. Ko kulo ko me wāwhengo fulu, o kulo toka tuku ia he pilo. Ko e tau to'o mai e o nau whakatemo kālati, na e whaawa ke konisi tōne he koe uwhakaukau ka atoe a John Locke, Thomas Hope mo Charles Montague.
Ko fe mea na nau, ko fe mea na nau pehe na nau o atu. Kau tala atu. Hono le ei holo, e nau le ei hala holo ai me ai loto. O mau ai foi sistema. Ai fia mau ke fai Sao Paulo ia. Fia mau ke fai Sao Paulo ko ngā unu ia kai ni. Kui ke whawhi paki ai Sao Paulo. Ka koe Sao Paulo hala na nau fai. Ia, ko kurea ko ini kwa ko hau toku rea. Na te submission e taha. Ate submission i e liri whapolitikare. Ai kou tala mai na ke ke ukawaha mea. Ka pau tio mana re soni pe kanongo mai. Ari tote o mea kona o kune tukwaki ake ai kutala ngā malo au. Ke tau tala ngā i ke movete a foi uto pe sai. Ka koe ate submission he political whatever you call it. Ate submission mai submission na professor na ke foto wakau ave submission a professor Musito mai. Ma foi submission e tolo me lo au. Ia mau tala atu. Kei te mau foto e mata whaunga pūre. Kei te mau wala mau toka whaunga pūre pere ngesi a ki mau ata mai. Pere ngesi e foi fatu whanua atau whaau ko foi fatu whanua whangatata na iuni. Pe alasi pe he ata mai o ulawa au ke. Kei te alasi a ngai ata mai ko ke na ulawa au ke. Ko me ena mau ai foi Wata mulu, ai noa ia, wata upare mai haole. Na mau whakatu kotoa, mau submission, te ke whakatu ata form of government. Whakatu kotoa upoini, oku rekoti eni he pure anga. Alu ka nare sone o taaki mai me pure anga, me whare area, me a koniko tāno, te e kuia. Na mau whakatu atu, i kai, i ha whaunga pure, Fotoa te whakaukau ke sio kai whanua, ka tau toku ngā unu ke Sao Paulo. He te tau tae aonga. Mau samatala tua i te tau mau, te tau ke, tae tuku pe, te tau mowete vete, pe ai hoko tu pe, ai tae mahi nomo, tae ilo ke umea ke whai. Kai whakamatala i lelei. Nei whakamatala e anga. Pea, liga atua nā tohe ka papepe. Ike nau ai nā toha me. Nā koe ka kai e whia nai, tohi a te whaunga pūre. Ma hapa whaunga pūre ua wawau nai tānaki ki political reform, ki mua he wāwhanga whuru maa nai whai atu he te au. Fufoi ai noa ia pe ia ai pūre a ngā mo u komiti kona nai whukotu. Ka hau hinga ko pihai pek foi ai noa ia. Ko hinga ina keke ngā oe aki ha foi political, foi submission pa politikare e ka. Hala he ngā oe aki. Ka koe hamina ai mai ke kakai ke tohi atu. Ko whai tō ata mai te. Hena mau ile matoka fufoi ai noa ia ko mena keke mau ai pa form of government. Sai, oskoia. Ke whanau mana re soni ka te au. Pehe ia na keke ukawa pa kuke me ilo ia. Au ka koe kong tātā noa. Oske apa mau whaurewa ai whoi report whakapolitikare. Ki he ririu. Kai kua form of government. Tohia e inoke ai whoi mea na mau whoi reporti. Ja koe tūtū nina te he me lo au koho. Alu ki tonga kātak chancellor, purelahi. O awe ke he nima tupou nima. O te awe ke hata. Ripoti ai lo au. Koe kua form of government. Koe toi tala noa be te tu i ai umea ke whai ki mua. Ke tu whai Sao Paulo. He mau e fo. Ala ina ko ripoti. Whawhainga tai. Tāpuni katoa umatapai tō ngā ke oa hanga tonu e ripotia me nima ino ke nima tupou nima. Arwa ino ke koreki, aga fispare mia, tānge whiala kepa, ke ilang maari, kona whiala kepa po peki. Alu ke.
Au ke office palasi. Ko la ke office palasi. Hada ino ke o alu I fonga e tala e fonua. Au ko pilo revu o koreke. Pako fa manave de me ni de tonga ko to ape. O ku ikai ko fare are ape me ka fa fonga ape mo office palasi me office pare ni ake ke huai ke tu I. Me o eki alu ngaton ko na o api. Ko tala e ka pa te ala to kulturi mai ko e. Ka na fai hala na to ke tala e fonua. Ka ko kutala no ko ni ke tau fe mano ake ko tau lolo pe me fo isi ko ni ke au ke ta au nga ta ke me ko to ke o lunga pe de mo fa no. Ka ko me ko o me ana hoko de ga ke mo fa no pe te mo si ai ke te wa au fu fu ke. Ko ho ya. Ko nga ke ha he ko ma ko inga me ko ni ke fo no mo ka ha fo no mo ka ha o ta fa na mo fa mo fu. Ke tau vete ke he ahone nega ke lava ka wako ko me ka pati notu ko na na o pe muy ke ka sa ispoiva na ne lava e avari na wata mai ke ne lava e avari ma wata mai ke lava ta hai avari wata mai e ta waru sai ala le va ino ko ri ka pilo le ta mare va pilo le ta mo pilo le sai ka pau ko anga e sio e lo au te pihata ino ko foi kakau o ku taha be o ku kai lava ia photocopy foi kakau o ku taha be ko ke lava photocopy kai ka alu e mata ke lava photocopy e ave ke tu e lau he tu i te lava e tu o photocopy ko uhinga ko foi kakau ia ko I tala lo au ka ave ha mea ke tu o ku taha be o ko ke toi ave ke lau e sione mo pita mo mere mo hai fua lau he mitia mo lau ave pe ko tu I ve ka pau ave tu I ve te ne lau tu I ve vai de foi kakau pa ke re tu I pe te ne ri ka mau alu le va pilo leu o fala hoko ke tu po lima talange mo o hinga lo au ka pa I kai ke oange ko no to ku pu e fok mar no ke me report tari le va e kama tu po lima ala va ino ke pe stay tu po lima I ta ko ia valu ua no mawalo ua fe mawalo kimua ua mawalo porque ua mahiwa ua mawalo kimua pa fai ariri ua mahiwa ma ka guai foi lai kai o inoke ya mo tu I matangi tonga mo komi ki ai ke fa mo ni na mo pe ta ma ko lo ya ko ta ma karino na le soni o ku e tai e matangi tonga isa o fuaki le vai inoke ke to kupu e tama I taimina na malo loai o sia e laka parade ai ka so ti ai I pangai ka na uang ke fai ai tau mafa hoata foi vaha ko ya fai kai e pilore tapo pilore ai foi foaki e no ke ai ripote alo au ke tu ina ke te ata ai na to ko pesi pena ya pesi fonua pena ya o ne hanga ka fai kai e pesi ke o mai ke fa moni ka mau tu na ngai mena nga ke tu ia men ngai mena ke ni nga au ka ku tala no atu hena e hala fonga hala uhinga na nau hanga veteke foi faunga na e fa o pe ia e o plava pe ia e foi faunga ke toi furi firi atu e o ku asi e foi faunga pe ke lava ai he koi foi faunga whakaha constitutional monarchy o kua e u ere menit for a democracy mo ilo e ere menit a principle for a democracy o ku malava ole e holo pe o ku I loto constitutional monarchy a tau loto constitutone na o si whau ke lava ore e holo ka koe catch 22 koe whaka puri ke ilo e mea ke re e koe foi mau pena e whai he wāwhengo fu ne ke na uina na tore mea ke re
No tolo peke whata toko ni. Pea mo e kapineti. Ko os whawe te foi whaunga pure whanonga kātoa mai. A kau patoa mo kau hako na kulonga mai naresoni. Kaniva mo. Kalafi mo mea. O ko os whawe foi whaunga pure tau ko si o atu ke no pere tahana e kore ma. Ke whakatonu tonu aki ai foi whakarāwhala kona nau whae he wāke hofu. Koe ke ui loa ue pe te nau awe ka nau pere ke tui, koe ke ui. Koe nau pere pe mo au o kui ai e fui tatau po. Tiki te ai a tāke. O kui kai koe ku tala noa, koe kai koe ku tau kawe, koe kai koe ku whakaanga pe. O ko os whawa the form of government ke whakarerei aki ai fui whakanāwhaka. Ka pau e awe ke tui, ka pau e tāi, ka pau e ke awe sai te ia. Ka kui heni pe ia. Ia i pēr ma foi programa mo so, ko wanga veteke. He kai te veteki, ka urewa wau ke tui. Ka pai ta mai nau pere kua form of government, hono fixe foi mau ko ena, kia tui, te utara noa ka motor ke mo. Fua alu ke tui ka utara noa ka motor. Te utara noa te e au, te ke ave au kia ta. Ko solo pe, o ku whakau ke ave kia. Ko ngā he ku whaito tonu aso. Ka kuanga ma. E ko me whakau ene aho. Ke anga solo whonga pure ki tuai e nei tamai nau pere ka te au. A te whenga ke uke kau nau pere ke mau ke nautari, ka toki oke. Kai wawenge wawe ka solo ko i ngā he. Lahe tala ata aia a kau nau pere ki tui. Nei to tonu ke whaitu nau o se wholai mo e tui he whaau i mai ko e kui mina o la kau ko si ka kui kai. Ya kutuai e nau pere ko ni ke ne tala mai pe ko hae, whai nei tala mai e alu mai ki palasa. Nau kosi. Kau te kumau te ke ave e ki palasa. E mawenga wawa ka solo ke au ka piveni ave ke kabineti. E piveni ke nau ave ke tui. Ke te nau si o ke kabineti. Mare wawe. Kai ke te whakafo te ua wau, kai taki pe koe kutala noa whoka aku e te kapa mai awa hake mo i fo o hai mai ki a fo i whehu i e whai mai. Whakafo ke? Professor koe mahina o pito e whakaukau koe kuke o mai. Koe o kono whawhoke ku whatala noa atu i he constitutional monarchy versus democracy. Aia koe, o koe ke uhinga awia ke o mahino ka te awia e whamatala kuke o mai. Ko Tonga, koe Pureanga, koe constitutional monarchy. Ka ko tala noa whuke he konstituto ne kuta whai ai. Oku i pa mo reform ko ni political reform na whai gaya wā whionga fulu. Oku iai e ngahi elemenit na tatala noa ki ai i he tau konstituto ne hange koe freedom of speech, koe freedom of vote, koe freedom to vote, koe freedom of religion, koe hawha ngahi principle whakatemokalati. Oku whao tau konstituto, kone awa pe konstituto ne i he kupulaki, lele atu ai. Oku lahi apita ngahi principle whakatemokalati. Oku i loto ai i he tau hange ko whamatala, oku whanu, oku lahi i he tau konstituto ne ngahi mea whakatemokalati ai. Koku whehui i whoke aku ia. Ka taimi ko oku tau reform ai u whakakaukau ko ia. Ka tau reform ke toi whakatemokalati ange he koe ngahi whakakaukau whakatemokalati. Pe tuha moe tuunga koe o tainimi o tau mo ui ai. Ka koe tau reform e u whakakaukau whakatemokalati ke whaka-constitutional monarchy ange. Ko inga whoki he ku o mai he nai to tonu ke whao e tau constitutional monarchy aki pe ai ngahi principle whaka-constitutional monarchy. Ka koe ngā whaka mix e ang principle o i he tau constitutional, o mai democracy, o mai monarchy, mo hāfua ngahi mea kehe na ke tala noa ki ai. So, ko taimi ko tau reform e ngahi principle ko ia. Are we reforming to be more democracy? Pe ko tau reform
to be more constitutional monarchy. O wifia ke ta wafi hongfulu. Kau tari hanga tono foi te I kau to alo to ki hulu fa historia mai. Oi. Pia moe hulu fa koni sutone mai sai. Koe whaunga o kui ai konga ulua ki, konga ua, konga tolu, o koni stutone. O ku osi, koe me koe whatonga e ku Akimen yeta. O ku osi I loto u prinsipi polo whakatempo kālati, kātoa ai tewhito I koni stutone a tō ngana e os whao kātoa. Os whao kātoa. Os whao ai life, mea kotoa peke he life, kamata e konga ulua. Liberty, ua ki moe ua. Te moe property ki he koroa I konga whaasi. Os whao kātoa. Umea koe au makatounga e umea whakademokalati. Umea au makatounga I he tau ataina. Umea au makatounga I he whamau totonu. Umea au makatounga I he totonu. Sai, tu mawai. Koe umea kotoa koe o kou whakalau atu. O kui kai koa possession ia ai te mokalati te. Mo I tatau, whamau totonu, tau ataina. Koe umea koe a o ku asi he te mokalati te toi asi pea he umea ke unau toi ke he pena to. Te ke kumea lotu siu, o kui ai e justice. O kui ai e freedom. Whaitonga, te ke toi hui e koe ha. Te ke kumea lotu whakaristiane, o kui ai e uere meni. Koe ke tatau au pito ka o kui ai. O kui ai e justice, o kui ai e whamau totonu, whai totonu. Ka kua pau ke tau whakawhai ke hei, o kui kai ko whanau tama katoa ai democracy, ai u principle o democracy. Democracy is a principle. Democracy is a way of life. Lau e kau whino sewa ni ko i tō onga mo ui. Ko u principle. Lau e whainga ni ko form of government in the name of republic. Sai. Ko tonga, tau whoki mai pe. E whai pe o whehui te tau whoki mai pe. Kuke tala mai eni. O ko ni stutone. A freedom of speech. Freedom of religion. Ko u konga o tau ataina. Ko u konga o democracy. Kile freedom of speech. Ko ko mea fa demokrati. Na e pe mo o sistemi na e iai. E kai ke tau pe he ko fo I me ana whanau I mai pe e ka ukari si pe os. Na nau whanau I mai no u erito. To whanau I mai na e ngofua e rea ai he u civilise koe ka ke rea o e te ke alu ke ta whaaki koe. E tamate I koe. Na e freedom of speech I u natula ke heke. Koe concept koe o e tau ataina, freedom. O ku I kai ko ha possession ia pe ko ha whanau tama pe e demokrati. Talo kamata historia mo e fuhu e whahinga tangata ke tau ataina without democracy. Before democracy came into being, freedom exists before. Os mo oi pe tau ataina na e fuhu e tau whangakui ke tau ataina na ke kia demokrati. Tau kia. Ko ia e whi mau ke tau whawhai ke hei. So ta whak mai ko whi. Ta whak mai ke ho whi. O si loto o mea, sai. Ko hae tau mea o ko whai. Ko tau hanga o mai ke tau ngā ue aki. Mo tau liliu. Ka pau ka mea ke kapikapu mo mono. Ko liliu, o kai ko liliu ke whakatemokralati ange. Ko poi mia. Ko liliu ke hoa mo liliu o I taimi. Neke ni whakatonga I ata I teke. Ko uhinga nau mea nau longoa ake ai. Ke ai hake o mea ke tau alu o pehe ko alu mo taimi. Ia whakatontonu ka pau corruption e ho I ki mo tui. He koe poi mi solo te tafto e whoki mai. O ku osi I ai pe u tuuni na ai e tau whahau ko ni sutone me whamawanga me whareare ake tau te ai ake whaihia. Me ke pehe ke toki hawa Samuel Akris pohiva mo mea tau te ake whaihiva. Whatoka ia. Pena toki hawa pro-democracy mo mea sai ko e tau te ai eno e whaihiva. Me ke pehe na nau toki hawa mo accountability.
Ko tariu ki loto, mo tariu ki tua, mo ata ki tua, mo hafu ano. Ko u whakarea of the same thing. Ko rename pe o mea ko osi he koni stutone. Mo lao. Kile koni stutone mo lao ka taaki mai. O kutala mai ke accountable. O kutala mai ke report. Ke report ke whare area he nai toki ai mai ania. He wawhengo fu. Kutala mai ane hata. Tau hau ke aki meni ka tau whakawhekiki mo tau tālanga. Koe ka whakawhekiki tālanga. Mo tau veteke ange tau sio. Me whiki toko mai ata ki tua mo ata ki loto mo tariui. O ku i he mea. O ku o si i ai. Mea tau whahau. O si he lao ma konisto. Koe haa e parapare ma. Na e ikai ke furoko ngā ue aki lelei. Koe mea ene whae longo haa. Me whiki hoa ta aki riso ato e mea koe ni. Koe ni koe akamta piripien ko au kotoki haa. Moi e nai hala. Ikai. Tau kai kaila, pe tau tari ha mea, ka pau ko o silava e tau hanga o sekeri, makiri, hakiri. Mirihi ke loloto ke mea, ke tau ke uto maui, hange koe tau le tonga. He koe tau balbare mai koe ami koe tala noa, ka sekeri, hakiri, makiri, fifiri ke au ke uto maui. Tala noa pei o lunga whaka pahekepe. Paheke mai ka ni wa ko me ai nisbe ba ko whakapaheke. Whakapaheke mai he, whakapaheke. Ko mui ka kai sai ka kai whakapaheke. Toi whakapaheke mai ai patoa, whakapaheke mai e nau kau poto, nau kau loe a mo kau ha. Ko kau parapare mai whakapaheke. Kai ke fie alu hata, ko ki asmai ko olunga ko i e whukai wai, o ku loloto pe lahe ange mea koe ki lalo. Ka koe mea vo koe uku ki lalo u whainga tā. Tau whakapaheke pe u whaingo fua ange u sai paheke mai e paheke. Ka neke ke langa e whonoa e ha whakapaheke. Ku tala atu koe ni ke honga atu ki e hake iwo mo langi mo lo whanua. Neke ke langa tonga ha whakapaheke holo ai. Na e langa tonga he alu loloto. He tau e wafe. Alu loto e tau whanga kui, vavanga. Mea go ko to hanga whengi e whanga mo mai mo lo au. Ke ue i ho tau ngai foi uru, ke tau. O ngoi o tau ni mimo ka tau aha. O te tau whakapake whengai ke to o whakapahe, ke tau parapare ma whakapahe. Ake siu ke e ue wama kau whoki mai. Whoki mai o kuia e mea. Kohono sani, mono kapi, mono tere, mono. Me keke, he nai toa te freedom of speech, tala mai e hata haena kau wā. Nai toa mai te freedom of speech he wā whengo fu, ko hei kamana ne whata atu ki tonga, ki koni suto ne moela. Ko hai, ke oa te mokala ti kore a ura, ko hei ne oa te mokala ne whata te tae freedom of religion, whakatoa e tau whahau he ola o e ringi toto. Pea mo e tau loloto e ka mai tau whangakui he wawanga mo e wawanga. Mo mai mo tau o tala mai nei whakapaheke mai e a freedom of speech me fisi o New Zealand. Nana o maha mea. Whakatoa e he tonga. Ko tau whahau mo e tau tahi. Mo e tau poto ahau koe. Whare e kau misnare ka koe ngā oe. Naka e whao e kau misnare ko ni sutone. Nana ulang whao ai lao po ono. Ai ume alahi ai na nauhanga o ai. Pake ke tāri. Ai pe kau whao ki nusila mo fisipa na tala mai fuulahe mea e kau misnare ai ke tō ki tō. Sai pe ia kau kai koa ko ni sutone ai sas we hirianta o taina tō. Sas whao. Whao e tonga. Ko ai e mea ke tau tala noa, ke aluatu ai pālangi mo e hā mo mea,
o ai o ata mai e whonua na e whao he ata mai o e tonga e whonua. I e tauri ni toto mo e wawanga mo e wawala loloto. Pako mea koe ke taua. Ko hena ne whata atu ai separation of powers i he wāwhi hongo furu ki tonga ke konstituto ne mo la. Nai whata atu e samula kiris pohiwa poko nare soni. Ko hana nare soni nai whata ki tonga. Na o si ia i he konstituto ne. Ai separation of powers nai whakato e tau whaahau. Mo kau kama koe na nau hiki a pou o no ko fukau whamau lao kotoa. Ka mea koe ke tau whamau i ngai ai mea koe. Ka longoa amai ki piripiri i whengari reo e wāwhango whurupa mua ako hiki. Ke hiki he nana o mai mua mea. Nai o si ai pe o mea. Koe nau fwoi mea pena e whai koe whakanā whala mau e whai sistemi. Tau longoa ai. Ke ke nau ilo mea ke. Ate fwoi nati ko mono. Ate fwoi nati tapawha mono e fwoi. Ava fwopona pot. Ka oku mamafa. Ai mamafa akure. Oku mamafa akure o. Ka koe ke uita koe ke whakapo uri. Koe whakamato ato e tarano. He ku fuhuru tua ai whanā whala. Pau paureo ke mamafa e tarano a ke taino oku huru tua ai whanā whala. Ko mea tāna tāre ate kau tā mai lau mai koe nā nāre sohi. Ko ha mea kai ke orangi ai ke konvesio tā hiwa hiwa ua. Mō lau e tāri koe ai lo au mau di miti ahe koe ai tāri ke te ata tāri ai. Tānau whae ke mai ke ate tāri. Ke mea ka ke konvesio koe. Nei ui ke konvesio ai te mokharati. Foi ai no ai a koe. Nei kaua ai kau poto. Te eke mai nai sen ka mena ke aranga ke ai ke kaua wai. Ako na nai wa ta utari ke winga na ke kaua ya. O kai ko kala mai ko ka poto na kaua futa mo ai fu pa ko me ai ke ta mui ai ya ta utari ya. O ka fuka mo hanga ko kala no ka me hu. Ai me ako to be o hu mai ho to hala. Ta de to hanga ka. Pana wanga o fuka i mo hu ai hu mai o whakaukau ki e konvesio ko e tai vai o awa pa ki ukau ki. Pa koe na wata e tari e. Ka koe mea. Ka koku awhanga tuku ko hai na ne hanga o atu ai ume a konu whaia e wālau ki e konistutone ato ngā. Kari mai e pena e o atu e sama ahu hai a i kupura lai o konistutone ne te keke whakahu atu e ha poto mo ha loea mo ha whamau ha mea ki ai. Ko na atu pe o sefi hora o mea o mau e konistutone ko na utai. Na o si iai katoa pe ai o mea. Kau whakaasi e ua loa o kai whakapokia. Na e hala hono interpret mono state konistutone e kau te whengari riu. Ke mahino. Koe ku aki meni e ka where a o ku aki meni te tālanga. Ka tālanga mahata te matālanga. Na e ikai mahino pia na e hala e nau mau ki konistutone mono whao ngā mono fuo moe uho. I longa e me nau mea na e whai ki ai koe nau mau e konistutone koe atonga. Ka pau na nau mahino i koe ku aki meni ia. Ika ki nau mau. Ko ate mea koe. Hua tu pesa me la crispo hiva. He taimi nai pare ni ai. Me atu ke he tamatu i ka tu po wono. Ko si lea ken ka te tu ai. Ko rea nge ki ai. Sabera crispo hiva pena ne tāno. Ke whakataha e kabineti mo e whakataha toko ni. Ke o atu haane kau minista me kabineti ke whakataha toko ni. So e ki ai. Toki o si pe nau hanga pakiua e nau tae ilo e whataha toko ni mo kabineti
ori e ki he te ke to ai he tu ia ne whatato kon ka nau ofe ka me tiko e kwa ke nau pure e whono. Ka ilo. Ke ki nau lana tau na whakata pe tu ia mo mawhai whareure property power. Tanu ko pare mea sa mara krispohi ba siapa sa mara krispohi ba ke foi yang laki. Alu ni ba ke tu ta lang ai ke whahua ta mau ka kama ke kau e whatato kon. Ka hai tare tu, tange tu. Alu pe ko ngā ue mō kau tama, he ko nā mō roto ki ai, kau ngā ue pia mō kau tama. Tu alu a whai te kau toke tā poi ko tōne toa, toi tā hange pe ke tu i e whai mea, ta tau ka toi hau pio tā la mai ke whai. E o a whio, ai mua ke u kau watu, ma kau tama ka me pi ke whai tā toko ni. He ko haina ne pehatu ke nauo o tu usi e whakataha toko ni me ai kapineti me he whakataha toko ni. Kunau toki oa ko heka he sea, pe toki aho nau mata, o kuhala e fo i mea pe toki o ke tu i. Ko kakai katoa ko nana nau kau he longa akirisi, ko iwa tuende toa. Tara mai he tu i e tari tatau. E pare mia alu pe ko kua ho kau tama ngā ue moia. Ko ko foi fonga pure o ko fix ai e mea koia. Whananga tau whai te lawa ka mai piven ke whiri katoa he tu i ai o i no pere ki whare area. Sa hui whakakau, o kai te tatau ima whakakau, ka hui whakakau e ka. Ko hinga whake ai minister polisi ngā lo whake au te minister polisi piven. Ko hinga ai minister polisi ko hinga he kua u paro pare ma o hui whaunga he kai miri. No tau longoa, ko te he ko paro pare ma hui whaunga ki mua. Io na e u paro pare ma, te kātau ne ke kia u paro pare. Na e paro pare ma. Ai fix ke tōna. Ko isi ui. Ka kua paro pare ma. Fix ke tōna, o te ka tō whakatupu ko paro pare ma e tahamano taha kilo me ai. Ko me e kou hoko ko me wā whengo fu. Ia e paro pare ma, ke fix, ke ua te a paro pare ma, e horohifu me tahamano o ni maa. Fix e nau tōle paro pare ma wā whengo fu, hiki hake ai paro pare ma ia tahamano taha kilo. Pe oku ka wao whangatuku ai a tamai e tangata ka pau oku ne paro pare ma pe toi mau lahi ange ai ka mo paro pare ma. Ya, ka kua e tawa noa ki ai Einstein, Albert Einstein. Ko e tāria Albert Einstein ke tangata oku ne fix pe paro pare ma o toi lahi ange paro pare ma pe toi koviange pe fix pe o kai pe sai paro pare ma. Pe upe o tau whono. Ko uhenga ia koe uhe wawao na upehatu ai, o kuiai e kuongo ko pare mia mo kapineti ko ni te na ulawa fix hani iho e pare ma ya sisi. Ka pao ko uhala ka uhala. Ko anga e sio ke huma e pare mia ko ni mo foi tini ko. He ko fie mau e kakai mo pare mia mo kapineti ke na fix hani e pe ma fix. Ya lava o tau sio tau nga unu. Whakamamahi a pitu ka pure anga me fia mo nao mai o toki. Kanu hi fo paro pare ma pa nau hopo i olunga e paro pare ma. Te kia fo paro pare ma e solowa. Ta tau pe mo tau e tau hau me fo i mea koe wafe hongo fu. Mo i loi fo i mahaki lahi kou tau mao me he wafe hongo fu. Koe fai to o paro pare ma o toi aike paro pare ma lahi. Tau e tau mao e fo i mea koe me he wafe hongo fu. Te kai ke sio e fo noa ia ho tau historia i fo i mea koe koe whakatupu e kau tama e wafe hongo fu. Ia tau hau aite. Na koa manaki pe ke pare mia mo kabineto e aho ni, ke nau ofa mai o fix e pare ma ke si. Ia osi ha pare ma. Tu usi ai fo ia fo tau e tau hau mo ia he wafe hongo fu. Kono whanau i ka nau mea whai kono whanau i e pare ma. Ke doi lahia. Pea ko tau pare ma a tā ko tau nofu e leo. Pare ma i orunga i lalo matau hema.
Palo pare malo he waha. Koe fo I mea nai, whanau I mai me wa awhi hongo. Pako ki atu e ue wa kaka. Malo pito, palafesta koe whakakau ni kolontu ke whakaose ake ai whakatala nok mahina o pito ai u whakaukau koe kukihanga o mai mihi ngahi tawhatawa aki o mai ke whakamahino ake ai pehu I koe nai atu. Kau watu mai whakaukau koe ni koe hinga ke sio ini mehe a whanonga koe ni tau whai mehe a honi o hoko atu. Ka pau te mana tui ai interview na whai e tui nima. Pea moe tō taha mōri ko Bruce Hill I November wāwhi hongo fulu. Na e tau whalafola e tui o ne pehe ka pau he wakai ko ke konstituto ne I senturi wataha ke whakalakalakai ke toi lele iange ke ahon o ku fie maurewa ke whakatemoka ke ngā ue aki ai whakaukau whakatemoka alati ke whakatemoka alati ange. Pea kune pehe rewa o koe koha mea COVID ka la whaiha a o atu ka taimi o ku whakakaukau I he whakalakalaka koe o mamani o koe ke whenā pasi a mo tau konstituto ne pea ku o ku ata pe ia ke whaiha no kapikapi. Ki whalere, ka koe mea ia a whare area ke nau toki wakai na tolu ki ai ke whaifan ki whakalele ko ia ke tuha. Ko whamatala whuke ni ko inga ku mahino pe ka uia u whamatala whai me mea hoko. Ka ko whinga koe ni ke oua confuse ka kai whanua ko whi mea o ku tau whanonga ai ko constitutional monarchy, ko democracy e. Ai rewa ko ne tuu koe I ahoni te tau o kusai peke tau ngau ake u whakaukau ko ia ka pau kua ha elemeni whakatemoka alati ai ka tau nofo mau pe I he constitutional monarchy pe oku kovi ko tau whinga ke teke ki tu a constitutional monarchy ka o mai whakaukau whakatemoka alati ia o whatangutu he sea ko hai te whito I palapalema o koe wakai ki ai I he tau whanonga koe he ahoni ki he kaha u I he tuu koe he kou tau wakai ta tolo he ngai fu lau tau koe ni puka tau e whiha ni ko tau whanonga te au tupu ko tau whanonga mai mai koni stu lava e o principal te mokalati ia oku pena pasi motonga o ngā ue ki he tau constitution monarchy he tau whanonga koe ke tau sata tolia o wai befa ki mea ko tau whalwhala atu I ni māku pe ki whenā pasi ia mo taimi koe ni pe tau ki kapi. Ka kunga ka kulabile lei pe ki tau whanonga mai o au ke ahoni. Whewhe ahoni I he kaha u he o wakai ki ai ke takiwha au sangi moe whakaukau ko ia e palawhesa. Ia ko tupo ni mai o kurahe au pete I mea ai a koe ke whai tala noa ki ai. Tui. Ka koe sai. Ko tupo ni mai ne lahe o mea ia ne ke mahu inga ia. Pea I ka wha ke ka mahalo kai ke ne mahino ina te nga fo ka nau lai te to nga fa pa la ni te ai ta umea ka to nga fa to nga na ke sa ai pa nai ai ene to fo pa nai ai por kala ma no fa ai te ia o ke sa ia ka va to nga pa ku ia e ka va tapu mo tu I ko ia ka ko tu ia ko la ia ka lo nga ko ia ni fo sa pulu ko na ne fai kono whihanga hanga ai e tu I koina I ahoni. Ko tu I koina I mahu inga he kawa. Mahu inga he tala e whonua. Whaapa e tala e whonua. Ko opposite ia whihanga hanga ai e tu I koina. Ka kou whaapa ke he tu I koina. Ko whaapa ke ai. Ka ko ina ne whakahoko ai nā kou pore ai e kauriri upe e koe tu I nai ofa moe ha moe ha. Io he lau ia nau tolu.
Ko lau ka aku na mau o skore ke tu i koe ni ke ua whakawave e ririu. He hoka e mau ke whonua. Ke tu pau nima e mau ngā submission mo e report. Kana ne tari e u mau u whotu e ni, pakai ke ne tari, ka whakawave, ka koe koe whakawave i, hina ne awhio i e ai kai loa i mamai. Whaapa kia, kau ka anoa tau a ka aina, ku tau whengain ke solo wa uparapare mana e hoko e wāwhi hofu. Hei kai ke tau pehe na e hao ai kamatu i. Na e iai e ne konga ai a ana o tau parapare mai. Hange kone whainga tala noa koe na. Io kusai. Ko whehu, ko hamena kai ke ne ai e riri wha demokarati ke mahino ko ni stuto ne fo i. Kai tala noa ke ai pehe. Ko ne uhinga he ko osi i he ko ni stuto ne pe ia. Ko mea koe nei tala noa kai tu i o ku i he osi ko ni stuto ne nei. Ko tala noa koe ke whai aina ne hangai a whakahoko i he tawhaaketa. Kai ke ne ngawe a ke whuirea demokarati ha mea. Ka pona e tala noa pehe pena ne ai e whuirea demokarati ha komiti te tui ki ai. Pena ne ai ai demokarati ke whakahoe ko ni stuto ne te tui ki ne whui tala noa koe na ke ai ke a ke pliriu ke whakademokarati. Whui tala noa kau whianga mo mea koe na e hoko. Ai te tui au ke mea na e hoko, kai te tui au ke ne ka anoa. Mone ne poine nei ke alu mo liriu. Io alu mo liriu. Ka koe foi liriu. Koe wawhengo furu koe whakatamulu. E kua ririu e whainau no i ono ai pe i o kuuia e historia. Pe uia e au mwelo au koe whakatamulu. E ko hai e tukua ki kai whakatamulu, tukua ki ka atoa me e tau koe. Wawhengo furu. Moi ki mu atoa ai. Whakatamulu ka atoa. Kara mai anga ha fo i liriu i mamani na e whai pe i e fo i kaimi koe. Ikai. Moi roi whai ngā unu heni ke liriu hene mau koni stutone. O sene mei tau ene taha nima na e whakatu mai whi whakaukau. Ke ai ke whinga ke whakaofi a bito ke te mokarate a karisie o mea lai hange ko te market ma Switzerland. O sene ke alen maa koe tau ene taha nima pe ua noa. Oku kei whai pe ngā au e ki ai. Koe liriu koe, oku liriu koe, ai ke hoko e mea kou tau whaamu ke ai koe riu kawa. Tua whia taranga a ke rise mea koe ai tonga pe a hange heni. Pane hanga o hofi a heni he mai inu heni. Nei karape ka tonga ko LTN. Eke ka sa sulavaka koe ne ha puke maua. Neke ke o au ka krisko ka mai ko whae tangata. Koe pena e o mai ke ne o mai tuki au. Ko tama eni ko ten manu atu ko no nai karape. Love thy neighbor LTN ai. Ko tama tonga mauto. Love thy neighbor ka mei au ka kai mamai ai na kai na. Sia sawaka. Ka koe ku poini. Na ika e a krisi e tia. Tu o tolu e hao ke he mea a krisi ke he. Ie me ume ape a ana. O hao pe o manofu ai. Ma tala no a vege mea kona ke ne. Mea kona na ne te tonga. Ia ma ke pe me pong ke he fiafi pa mamatuku. Ma ke pe nega kia mea e te ma hanga. Te maloto taha. Hao taki au ma. O ka sanuratu kefu mo futa la he na futa. Ma hoko ato e mau karanga mo mau karanga. Tu o tolu e ne hao ke. Mo taranga e pe mea tatau ko i riu kawa. Mea kau ku ne whakakau i, kai toi lawa ia i a whaua. Koe furi upside down me system. Pe ka pau hei kai te ne lawa mo mu me nipa tuku mo longa. Ai ha mea ai ka. Ia karanga ke. Ta mai foke ia e nao i wa tō lufai mai nuku ne el piena ko tāno.
Tama e katia. Kero chiwa. Au pe ke wa fe te mo kala ka to tonga. Ko mau ane fulo to. Fulo nai ka bu ka ti che. Wo pe sa as mo ta ma tonga mo te manuat. Na fai pe mai nui. Ko ka Agris. Te ka ke wa fe te ke mavi ni ha me mara to au ka ta ho fu pe ta ni ma te tau toksi o ngau ha me. Ka mata ende ita ki te au. O pangare wa poini ko ka. Ko foi sistémico na wa fe ka. Makaloto makatua. Como meu fai ko no mau atu ka ko maka. Ko hau kafa pe ka sia he me ko to pe ko. Fa e ka to ko fa we ha to e. Cái gì là vài coi người ta làm mai người ta wow cái có mà tôi lúc phụ anh mà làm mà cái là có làm mai ao cái cà phê thì một cái ít cái à yo fa por ya o fia porque de sa su ko ka nge cái wa cái coi ko ka mai coi ko phải ka mai hay phải một ka mai ko ma fa ka kai mai ni cái ko ave tamai sa mo me cái mau ko be na to ma te fo ki ma wa to tu e texi ke hi fo e university ma ke ma wa yo o se ho wa ka ma fa fe ki fo ka ta ya pi ko o wa to nge texi he ke ka ku kala no a tu ke o me na e hoko ye te au mo ta ke ri riu mo me ko na na ka ka ve ma e tu po no o ku na o se ka a e tu po ni ma isa fo ke ma ke o po ne ka o ho ma ka pau fe mau ke ai ke tembo kālati, ke tembo kālati ange. Koe tau pe he koe, ai ke tembo kālati ange. Koe se tesi koe a ku uhinga ia, o ku tau chef me poini koe constitutional monarchy, ki he poini o e tembo kālati pe koe republic, o tau alu he foi vaha. Koe uhinga ia se tesi. Ka koe kai ko pe he mai, ai ke tembo kālati ange, ka tau ke nofo mai o pe he poini ua. O ke whātau ngai e ko ākima. Ko e temo kālati ange, o kui kai tūma. O ku tau alu me constitutional monarchy, o ku tū hei temo kālati mo republic tau alu ke. Ka pau whai e tau rongo a mo e furi hie, ka pikapi e sau pulu e ka tau tūma, o ko ui pe e au ke tūma. O koe ke wha alu e ke temo kālati ange. Whātau ngai e ui. Aia ko ku poi ni constitutional monarchy pe kau ke tu ai. O se wa fe mo fu o ku constitutional monarchy pe o ku kau ke longa a pe he e fo platform pe ko. Te kai ke a ku sio o ku kau o ko sio ia ke he tau atep ki he change. That's the issue. That's the fact. Ko me ai mo oni ki e ku makai aku e ke pe. Ko e tau ngā ue ke alu ke he liliu whamaman lahi mo liliu a mea. Ai capitalism liliu, ai ha liliu. Ko uhinga ia e tau mare eika na kai ke nau ila na koe wāwhenga furu ko whinga ke alu mo liliu. Kai ke itu umau. Aia koe hanga koe rea koe kau sōti ia. Koe makain pe tu umau. O koe kai whālaka ki mo. Koe makain pe ke tau toe alu ki mo. Ka koe mea e ko tupe ko kānake a te ue wawau ke mea koe o ko uhinga ke ai. E si o ke hao, kau whok mai ke matana mo a krisi. Au mai ke hewa a wheu te ke whahari riu. Koe whok mai hena sa amiu a krisi. Na o mai mo e tamatipere a ke mo uruwalu mo kau whanarea a o koia. Na o mai i e wafe ma valupe ko wafe ma hiwa. Mo si o mai ki he. Te ke whahari riu. Hao sa mela ki ismo hiwa ki he. Taritari he mau community, ka mai mau paresteni e meriana afia. Tiwa hao whai kaurea
ki e politiki, ki e tamasi pilimissimo, akirissimo mea. Au vai tau rea pa ke wha whehui, whe ai, ngā ue atu ke whakapolitikare, ua te māwalu, māwaka, ua mahiwana na o mai e. Kako ka noa an matina ta mai ko ua wheku, te pokalaka kata tō. Pa ora me wai o whehu ato koe te whehi au ke tā mā, pilimisi koe ke mamaheni. Pa whakatapta whai kiri anō no, pa whehu ane ka akiris, kore ka akiris ke kātaki moa, whai maha ane. A teiti mai ka mautoro koe ke mau ilo i lele e mea aku. Whanongo pehe nuspe pā mo si o ni aka koe ke mau ilo i lele. Whainga maari enu ki mau i heni ai. Ia tū rewa akiris. Tu ake peko akirisi o whakatapu tapu. Ta whulu i hei ao. Ta whulu i hei ao. Ta mai, so ka nere ane akiris ka au. Hao ngā kone e whukakai. Mo ta masi pirisi mo kau whakura whare area mana nau mi toko hongo fu. Siua, alu peo lau e mea koe newspaper koe niusi pe mei tonga. Me tara noa re vai a he kasi waki. Ia sipoti uku koe ki lalo kristahi koe a tupo uwaki mo toke moana mo mea. Kau hapa, e kau pangai. Tara noa re vai a o hiki e a tupo uwaki. Mo whanau mai ne foire. Hiki a tupo uwaki pe a hiki a uluwaru. Tara ko uluwaru o kuhoko ke tupo uwaki e tā noa. Pe kasi waki. Pau taung tangoto a tupe. Ange a foi vale. Pau hu au ki tu. O vare pau tu o hakere o whekau e tamasi pirinisi e uluwaru. Whekau rewa e ia ai Minister Justice ai se ata mo te au. Ke tu o tari mai e whe. To iu were wao mei tu ata mai ko ai se a internet tari mai e whe hu e whe ilo ke mea whapolitikare. Au to le lewa se a whokia o. Ko tari mai rewa ai se a whamatalai. Ko tā noit ko ini ko fumia ne whanonga do kia mau ka ai ngai. Ko whakawhara rea me homa. O rewa ai se o tala noa ma reu ka te au. Tala noa mai update me ko toa pe pau whakamalo lahe ai ka ai se a pau huma iau. Au mau nofeta mai tanga kai tua. Whamau winu. O skoi whakataha ko arai ka aki. Ara tua mo kumari. Mo lusean. Mo whatangai na maari e koe. Familia mo lusean e alu ke kalani waru. Kalani waru e riami ko ne whae ko ungatea o whiwhini o kioa. Hau mea i nau tolu, hau mea akirismo, mea hau mea e kau kalani waru. Maa koe mo lusean e hau ea o kalanoa ka lusean e nau konga koe ki a kalani waru mo ungatea. Kiki ka anoa mai kati. O pe hatu rewa kia. Kala no mai ka te au wā ta konga. Pa koe ka. O te kei toi whai maha ta furu pe hea au ngā kakai kia te au. Mo ngāri wāne. Kei ke tāri mai whehu. Kua ua te ka samana Christmas. Ta mai ea. Tange ka usian. Sige me ho haa mai. Whakapouri. Whakapouri kei kei tāri ate me whehu. Hau kara angere. Hau e te mauha mo fofo a ngā ta o ki puaka, o tunu ho ki puaka ke ke hau ke tau whai kawa mo ke hau kai. Te au ian me kau no pere mo mea ka fofo ngā. Hau pia mo furi vai. Koe ko furi vai ko... Maka no pere koe na koe o ku mea kai nini. Ai na koe o ku... O ko wana i wama. Nā mai re kau whao se ka noa e wama. Nā mai koe ia, o tarangere mo mau whai kawa. A kirisi koe wāwhe mā wālu wa e ngoi wāwhe mā hiwa. Na ke tala mai ka te au e ka iwa i watolu te tau te mokarata ka. Ha meu hoko. Ka mai e tuko ka anoa ma wātai. Ka koe ku tala noa ki e poini na e pehe e whaingo fua e ai ke te tau ngau e pia me poini e ke poini pi. Pena i kai ke hoko a me ai. Tau ngau e tuu maupe, koe kapi pe, mo mono tuu maupe he constitutional mona.
Ka te tau alu ke he poini e pi e uhoi wawau. Ki Republic pe koe democracy ko wau. Koe demokarati o kui he pe ia koe tau ngawe aki pe he. Ki tau ilo hono ngawe aki i constitutional monarchy o kui ai pe hange pe ko Britania. Te mosio ki Britania. O kunau toe ho haa ke ai ke demokarati. Pe alu ke Republic me demokarati. Ikai. Na esfaia Commonwealth. Senturi ka arma. Ka fitu. Ai e demokarati pa tu se ulo e tu sane. Os faia. Pe au i ko Republic of Britain. Toi foki mai e pili nisi hoko. O tu se ulo kom o. Foki mai os mate Commonwealth. Tana Commonwealth e Westminster Act. Foki mai pili nisi mo e gau ko mo nike o nau tau. A Republic of Britain o malo. Ta aki mai foi ulo Cromwell o ku i mala i Westminster Act. O tu se foi ulo o hui. Apa kau. Ta mate ka ta mo ka me ka so ti no fo ana to e. Ta ha pe tu po tau ka to a Britania. Fei tu o to pe Britania o ku ai tau ai e kalasu. O ku to e tangi tempo a Republika ta Britania. Ku ai pe ma ku ai pe ka ulo a ke a Republika. Ka ku to e whakawhiki ki hata hake tui. Me whare area, mahapare mia, ikai. Ko mea ko o ko fie o atu ka moutou mou mea mai. Moutou te mou mea mai he ka hao. Ko haa koe mea u whai kia ai whei ngā moe honga a moe longo a. Wheng ke tau tuusi uru, ange ko Britania, ko ai ke tau alo te mokalati, ke tau alo pe Papirika, o ku o si loto pe o principolo ai tau ngā we pe a saupuru pe a kapi. Ko mea ia koe ke whai kai tuku foi mau kaimi mo foi mea longo a o kai mo oni pe o kai ngā ue. Ko ai ke tempo kalati ange. Tempo kalati ange ko tau alo me he ki he, ke tau alo a o ki he. O ku tau tu mau pe constitutional monarchy tau ai pe ai. Tau ai tu mau pe. Tuku ke, kau ke fia mau ke tu si uru ke tau alo me he ki he. Kai o kai ke hato ngā unu ia e uha no ngā. O kai ke hanga unu ia. He te tau ke constitutional monarchy te kai orewa o tau tu usi ua. Ko te toi lopo ko haha no whakarea ko me ene hoka Britania, me ene whae tau whahau. Tau a velata, ulu i wheke, ke mapaki, kai tu usi e toi ngā. O kuiaha mea pehei tonga, kui ke umau au kia. Me pena o iloi i wafe maano ko fui whanā whala. Me ke nau lawa nau tōruia o tu usi ai ulu e wheke, pe tu usi e ngahi waa. Nau nere takai no ai alape o mau. Ango whanga kosi. Mau. Ako rea to tonu pe ke ai ke kakai pe he o nau mau e whonua. Na e langa e he tau whanga kui. Ke te ahare ai ke te ai ke kakai. Ke tau te pe to ku sai. Atalangi e kou sai e mea koe. Kau kama kona nai. Kau he tutuna na o mai o rea. Ma o nau rea mai o hanga ka kau hia. Ki kau hia e nā ha mea na mawini. Na motu ha uru, na motu e uru i seke. Na motu e ngahi waa. Ki haua longoa a mai. Longoa a pe he fwoi noa. Ko longoa ka pau na mawini ha mea. Na tuku e tala noa loi mo. Tala noa te mokarati mo. Tala noa na te tutu e ha. Tala noa ia ai fo. Ko tala noa malohina ni tuuse fo uru. Kai mafure fo noa me he sistemi. Ki he sistemi. Ko tala noa e historia. Homo mai historia, homo mai toa. Homo mai toa. Ko tupou niwa mo uru ka arara, na nahanga. Tuuse uru.
kai ngau e whanua. Ko mea ko whia mau, ko mea ko whia mau e au ke whanongo ke ai kapau ka ata. Ko pēa tū ke tuku, ka tau alu ke tau ngāwe e mea au kau ia ai mo e tau temo kālate ko nistu tone, hau e patoa, hau e tū, hau e ha, tau nofu ai, ka tuku e ke. He kui kai kia ha mea ia koe ngā unu ke temo kālate iangi, koe anga ia whia mau mo e anga e whakarea a niti a mo hai fua. O ku tau tu umau pe mo o whamai o sio ki he reality. Ko mea ai, ko ngau e ange ki tau alu ange ki he, tau alu kai me absolute monarchy ai tui tonga, ki he constitutional monarchy. Tā mai ange hata ko hea mea ne whai ke tau a oai ki he, me point A ke point B. Nei whaha tau kape, nei whaha ke, tau lau i kai. Motu e fo i ulu ka tau alu me point A ki point B. Ko kape ko maukoro tau ngere i ape na nau kape ka tau whaha. Sine he tau tea kape. Ka pau kau kape holo koe ni kai minina nau mo ui. Ka i e tau whaha o maukoro tau ngere i hangia ke he. Ko kape ko. Ko kai ke nau area tau pepe a tuku ai ka nau kape whakareria tau whaha. Pe he tau whaha. Ko tau ka e ne koro tau koe o te nau toi poto e kape. Kala si konu kape holo kai minina nau mo ui e tae pe e tau whaha ke nau puria mi mama. Ko kolo tau kape, ko ngere ia pe tae whakakape pe, koe ke te hatahe toa. Nau, toi ngana e hola. Maare. Ko uhinga ga ko tala noa atu, ko e au whangatupu ko e alu me he constitutional monarchy, ki he constitutional republic, pe ko democracy, ko motu e foi ulu. He kai toi lava, o te motu e tala noa mai mea ko ia. O te muta noa, mea te ula wata afu moto. Ka o te o mai ko aki mai ka te au e te kalatu o kwa ngea foi mohi nisi. Kua pau ke motu e foi ulu, kai ngau e sistemi, motu pe ulu, ia tuku ao. Te mo tuku ao, na ke tuisi o no ulu, no ai tuku ni o mo ka, mo tuku ni o mo ka. Ka koe taimi ene ka matai ke tau ngā ulu. Son? Tau soit ke u tau koe kai mini. O whātau kape mua tau rau, i kai. Motu e ulu ene fia Ukraine, Israeli mo mea. Koe riala tia o e ririu mea point A ki a point B. Ka mai voke ka o pro-democracy, kai ririu me rino pe. Kau ai uhinga pe. I kai, koe ke wha mea ea ririu me rino kan me ai uhinga koe ni. I kai, ke ngau e constitutional monarchy ia. Ka koku tala noa pe heke mamafa mo mahoinga maari. Tau ai e constitutional monarchy, hena e parapare ma ia pe tau whankui pa na nauhanga pe kapi mo mono pe saupuru pe tau ha. Ko mea kong toronga e tau constitutional monarchy. Ha upe, tau saupuru pe mo kapi pe, e tau toru pe, na kai te kau maa kai te, tau toru pe. Ke o tau whankui tau toro piki ha foi sistemi mei fisi mo ha moa. Nau to mai pe o mea ai o nunu. Tau toro e mea a wani ku tau tangi ke tau o mai e te mokarati o ku o si wha o koni sutori. Tau koe ke tau mahino. Pare mai tau ke tau mahino e te mokarati. E koe ke asmai a i he tau anga whai mo e tau wha uima. Tau tara no hara. Whapo ke atu e wapa. Professor, whamalo atu he lava kuia o
whahauka ta polokalama ahoni, ko wakai whakita taimi ku ose ta hoa ua he tapo ilere ko ni ahoni, ka ko o atu palofesa ke whama abopo mai ka pau gai ha neo ke roto ki ta whaoski ai, ka ta mawa he ahoni ta toki whilaonga ke ose hawi ke meheni. Malo bito e wa, ku whamalo atu he mau whainga maari. Ku whamalo atu o tuku ke tala noa, ki he whehu o ke o mai mo e o mea o ku hau ke o ata mai o whekau aki mo e whehu i koia. Pea kou fia e ku ke rawa o taaki. Mai ke utala noa, pake o mai mo e whainga maari. O kui kai ko me e whainga fua ke tuku ke utala noa, ka ku ke hanga tuku ke utala noa i e o mea o ku hau ke o ata mai, na e hoko ke te au mo e tuunga whapori kare mo e saupuru koi tonga. Ko te kānoa taha mea kehe mei tua mea. Kua o tau ha foi poini ko kānoa ke ka kou whamaro atu a anga whaata ma te o tuku pe ke kānoa. O re kote he mea koe ni. Sai ke re kote ke sio ai kakai mea me kai oi me kakai e tuku pe ia. Taka pau te ai hano tari i mai mo mea lere au pito. Lere au pito ke kau hoko atu e tau tāla. Ngā koe uhi ngai a koe e ku tāla noa mai. I e tau e ne fia koe ngā ke tau tāla ngā. Te au mea whahinga o mai na uwha kaukau. Pea kou fia i he ka wau ke foi poini koe ni. Ka makatonga e ka wau ke poini koe ni ko hanga o whakatehu i au. Mo hanga wha a ka mai i he ka polo kalama ke ulawa tala noa. O ke ome ngā he hui. Wa e tala noa a Voltaire, ko filosofa ia, Francais, ko Socratesi. Oua te mautokanga ki he tari. Mautokanga ki he whehui. Tō tāko me ask question. Aia ko whakaose ki a hoi whamau. Ko whakaose ki a ki he tau kau mea mai. O te mautokanga ki he kutala noa. Mautokanga ki he whehui koe au hoi wawau. Wawau lahi. Kara mai he kau filosofa. O te mautokanga ki he tari, tokanga ki he whehui. He koe whehui ku o se ai pētari. Ai koe whehui pe koe au wawau lahi. Ku o se pe ai ko kutari au ko karana pe he mea o se whao mai he whehui. Ka ko whamala ko ofalai atu te koe. Ia sai ke tau toki hoko atu kai whatongia konu whai ai ki mo ua ko e toki foki mai tato foki mai he tu. Sai pe konu ko ta hoa ua kawa i pe tu si te wika hau. E ngā toki foki mai i e wike hoko mai ko whawhika i whamalo ofalai atu. Ofalai atu te koe mo sele tu te mo whame. Malo. Malo vito, pamalo atu he lava da programa he honi. Ko e wiko osi, ma weekend, ko i hoa i e wha, osi ko whi mahina i e tangata, e ta programa o skara i he fui wiki pe ua honi. E profesa wha malo atu he lava e programa he honi, o whaat kia te koe me whatongi a kwai hena kata toki hoko atu hiri ha wiki bi heni. O whaat. Malo, o whaat. Koi. Pamalo atu e kainga i he lava koe e tau programa tufunga whanua alo au, pia mo palofesa ta sesi o laftani. O ku whamalo atu koe ngā ko mo kau mai he polokalama, mana tu i pe hange koe ko wha o atu mau pe, koe mea pia ko maho inga i ai ke ange polokalama ko hai o ku kau he polokalama, ke o mai ene whakau kau. Ka ki kimo i o ku lot peki o ko whamore more atu ka ki mo tolu, o ku watu ho mo ngai hingoa ngā wea atu aki he pa polokalama, koe ngā ka whai ngā tālanga ku mo whai tua i he polokalama, ka ku watu ho mo hingoa he polokalamani ku ko whamore more atu, o kai kia i ha whai ngā na kai kia whakaukau ke ngā wea ki mo tolu, ka koe ngā ku maha kwa late whiheu i o ofi atu he ngai mea koia, ku lawa o talana o kia palofisa, ka ku ko whamore more atu ka pau ku esia ha mo ongongo he whai ngā tuunga, me ta whaaki koe ne mitia, ko ka koe mea pe ko whiwhi ai ke no ngā wea ki ni koe ni kuna o kau mai polokalama, ke o mai e nau viu, e nau whakaukau, ke lawa ke tau wakai ki ai. Tau te whito, ke taimu tau tala noa ai i he constitutional monarchy, pia moe democracy, republic. Ko ngā ke mahina u ka venga ko ia o ku koe mea lele
tau tālanga mono mai kakai ke na talanoa ke ngai siu ko ia ko ko pe ke fili mea ko fe mea ko ke tuiki ai o kule leike te koe ka koe ngai programa whamalo atu ke te motor ko pai ngai fehu i te utoki sio pe ki ai matui te matok foki mai osi ha wike me heni osi wika hau te matok foki mai ko ngā mau potu ko ngā ke programa wikeni a professor ko ni professor Aftani te mawhenga leke programa he wike hoko ma misi ai professor Huakau ko ngā ke me wike kodoa pe o una taktaha foi wike ka ngā ke lava lele pehe ka kone malbe babeni piha a mau fit in lelei ko ngā ke wike ko ni ko professor ko wike ko professor ko ihana time programa o lele pehe ai ko tu e lava ya fit in pehe ko ai ku famalo la hia tu ko tope ke ngā sponsor ko ia o mi pon media famalo atu ke te motol i he ngā tokoni ko tope o kwa hoko ta da fito ki he South Pacific Loans famalo la hia tu selectable ka mai ka da finance ko South Pacific Loans i tokoni ku mo fai lava o fa hoko ai ngā programa ko ia o ku o atu mehini ta da fito ki he ngā programa ko tope fa hoko pe foki ki he Page Racing Store ki loto nuku alofa i he tokoni ko ia fika hiva o taumu pia building o ku lahi apito ngā hiwalai ke tori mawhiri ka ki a o pe ki ai ko ngā i he tawaki ko e Page Racing ko e tau whare kosi whamalo lahi atu kia te motol ma kakai muri ko ia kakai nofo muri o kuna wholau ki tonga ku kia whea loto nuku alofa fika hiva pata Whehi Road i he ngahi nau i he ono kosi ko ia ho uluke ke whaafofa pe he foki ke ngahi nau kosi ko toa pe o kulawa ke ma o atu ko mea ngawe original ko toa o ma o atu ki tonga o whadau wai ko tiko ngahi nau ko ni kei tiki te ma o hawhi tu i tonga ko ho awhi pe whika hiwa o e Whata Whehi Road Francis Tickets ko whi ma o Kiripa Trimmer Foil Shaver bea whainga mea ko mea katoa ko a ko original katoa ia o e brand ko e wall ko e pe foki ki he Babyliss o ku mau katoa atu ia pe me he tau wharekos ko ia i loto nuku alofa ko e peki ngatai ko e matui foki ko ku pamanatu atu pe ai kata maka ko ia tesi i loto Brisbane Royalty Headstone ko e whika telefoni i bena wa set screen ka ku ke whia mau ke ngahi malai ko o whaanga ku te kalape whitu takades ka ki ngata pe he maka ko e live stream ko e ngahi ufalani ko e kote ko ia ke ngahi patunga e talawa puka siasi hiwa whaka siasi o kulama ko toa ngahi mea ko ia whitu takpe i whika ko e na te kalawa talanoa i kia tes i ki loto Brisbane pe whuke tau kau tahauta Siri Moana Freight Services Affiliate i wai whika telefoni ena no wataha no hiwa tolu no i te au hiwa walu Tennessee Avenue i Mangele te lawa whatawa ha mea kai tonga awe hau tā ki tonga pe ko he wha mai hao uta me tonga ki Nuslani te lawa ngawe ake kautaha ko i Affiliate mahal ko e ko a pongpongi ko e taha ko e kamata ia polokalama ko e whawhango saione pe i wiki ka hau e kamata ai mo e polokalama pe me o kui ko whoki ki api i he wiki ka hau e tō taha sio tau whapa mi Amerika e kamata ia i he pulelulu ko e wiki ka hau o hoko atuai pe waipe mo e polokalama e kamata mo ia i he osi wiki ka hau ko tika ngahi polokalama katoa ko nia kuna o sponsor pe na o takta polokalama ke whakahoko ai makatunga ka ngahi polokalama ko ia ka koe whamanata pe ko motol ko mo eke koe polokalama whatwhanua fo o ku tika ke mao hataimi i he weekend ke whahawhi maheno aki pe mo e minister ki polokalama ko ia ko tui mahalo ku
mo lo be ku nei Amerika ko tu ma ko si fa foki hifo pe wai ma taimi ke heia o folau ta Twitter folau mai ki tonga ka kone mahino pe lava leva ke whakahoko atu te mo tolu ka pau mahino mai ai taimi ke lava ke whai e programa te tok notice atu pe ke te mo tolu ka mo mea tau toki whelongo aki ke taimi ka hoko mai